دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی سبات 2023 ج روژان روژا پیشمین بویار او گشتن هر سری و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه ام جاره کدن حول بدن د نوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بلی بینرین هجامی ایرو به روشا لترکیه دست پی بکن لترکیه روش هر کودچه مترسیدار دبه ولاتین روش آوایی جی گوتن او حلوستا رژیم فاشیست یا دستراداریا ترکیه بترسن هری داوی سویسرا و فرانسا جی کنسولخانه نخواه ین لترکیه گرتن به ویکره جمارا ولاتین کنسولخانه خواه ین لترکیه گرتن درکت ششان لهمبری و وزیر کاری هندرین یه ترکیه سلیمان سویلو که وزیر سوشی ترکیه جیتی بناف کرن امریکا به چکرنا تروری بناف کر و برپرسیاریا روشا لترکیه جی خست لسر ستوی امریکایی. دنوا مهادر باسویده لنوا ترکیه اتمسفرک مترسیدار چه بویه. ولاتین روژاوا ینج روشا ولاتین خو بفکارن لپی هف پیامین هشیاریه ددن. هری داوی فرانسای کنسولوس خانه خواه یال ترکیه جبر تدبیرین اولهیه جبو دمکه گرد. بدری کنسولوس خانه فرانسای یال جاده استقلال استانبول نویسه کولسر جبو دمکه گرتیه جبو تیگه هشتنا و سپاس دکن هاتیه دالقاندن. هروها سویس ریجیش بر همان روشه کنسولوس خانه خواه یال استانبول گرد. هاتا راگهاندن کوه کنسولوس خانه روژن پنجشنبه اینه جبر گفا teröre girti be. Bazı ibadet alanlarının tehlike altında olduğunu لهمبریوان هشیاریان وزیر کار هندرینیه ترکیه سلیمان سویلو گل ناوا ولات وکه وزیر سوجته بناف کرنجی لسر مجاره داخویانی دا. سلیمان سویلو جاره کدن به آخافتنا خواه یا برو واجی کرنا راستیا روشال ترکیه خواست ولاتن کنسولوس خانه خواه گرتنه سوجدار نشان بده. 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi سویلو یه اشارت به امریکا کری او به هفکاریا لگل داعشه و چیکر القاعده توانبار کر. وزیر ترکیه اف یک وکه گاوکه لدجی آبوریا ولات و ریگرتنا لپیشیا گشتیاریان بناف کر. لدما اف یک کریجی قد قالا بانگو گفن لناوا ترکیه با ولاتین روژاوایی تیکرن نکر. بریانها آلمانیا، هولندا و انگلیستانه جبر پرسکریکن اولهی کنسولسخانه خواه یل ترکیه گرتن. به بریارن داویره جمارا ولاتن کنسولسخانه خواه یل ترکیه گرتنه درکت ششان. بریانها جی امریکا و کانادا جبر اولهی هشیاری دابون. بله روسیا د شری ل اوکراینای ده هینا خو گرم دکه یانجی وی کې د خویا کرن وزیر پاراسن یو اوکراینیا راگاند کو روسیا وی د سالواګرا ایریشا لسر ولاد ده دست به ایریشا کې مزم بکه سر کوماری اوکراینیا زلنسکی جگوت تک کنه ریا راوستاندنا هزین روسیای اوجی تکبرناویه لأوكراينا هيفيا بداوي بونا شر خويا ناكا پیام روشا لسر عرده نشانه کو افشر و هین زیده ترتریج بکه رادخه برچاوان ریوبریا اوکراینای جی و یکی پیش بینی دکه
وزیر پاراستنê Ukraynayê Oleksій Rezhenkov got Rusya amadekariya êrişeke nû û mezin dike û hişyarî da ku dibe ev yek 24 Sibatê dest pê bike. Oleksій Rezhenkov diyar kir ku Mosko ji bo pîrozkirina salvegera êrişa xwe ya li ser Ukrayna bi hezaran leşkeran berhev dike û dibe ku tiştekî biceribîne. Êrişeke gengaz wê roja parêzvanên welat di 23 Sibatê de dema ku serketinên artêşê li Rûsyayê têne pîrozkirin pêk bê. Di heman demê de roketeke Rûsî li apartmaneke Kramatorsk a Ukraynayê ket û herî kêm 3 kes mirin û 20 jî birîndar bûne. Tîmên rizgarkirinê di bin xirbeyan de li kesên rizgarbûyî digerin. Walîtiyê ragihand ku di êrişa li bajarê Herêma Donetskê de 7 kes birîndar bûne. Ji ber xebatên li bin kavilan fikar hene ku jimara miriyan zêde bibe. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî li ser hesabê xwe yê medyayê civakî got. Yekane riya rawestandina terorîzma Rûsyayê têkbirina wê ye. Послаблювати нашу державу не дамо. Herî dawî Almanya, Amerîka û Brîtanyayê li hev kiribûn ku tankan bişînin Ukraynayê. Berpirsên Ukraynayê niha bank aşandina balafirên şer yên bo welat dikin. Wezîrê Parastinê Rezhenkov pêşniyar kir ku Mosko ji bo êrişeke gengaz nêzî 500,000 leşker kom kiriye. Di meha Îlûnê de serokê Rûsyayê Vladimir Putin bi iddiaya yekparabûna xaka welat seferberkirina giştî ya nêzîkî 300,000 leşkeran ragihandibû. Lê Rezhenkov dibêje ku hejmara rastî ya leşkerên ku li Ukraynayê hatine bicihkirin dibe ku gelek zêdetir be. Rezhenkov ji kanala Fransî BFM re got. Wan bi fermî 300,000 ragihand lê li gorî nirxandina jimara rast ji vê yekê pir zêdetir e. Lê heta niha rêxistinên serbixwe ev danê piştrast nekiriye. Sekreterê Giştî NATOyê Jens Stoltenberg di daxuyaniya xwe ya roja duşemê de ragihand ku ti nîşaneyeke wê yekê nîne ku Rûsya wê bi kontrolkirina rojhilatê Ukraynayê re sînor derbimîne. Belher li Kievê amadekariyên lûtgeheke berfirehî ya Yekîtiya Ewropa Ukraynayê têkirin ji bo vê yekê şandeyeka Yekîtiya Ewropayê ya ji 16 kesan pêk tê li paytexta Ukrayna Kievê ye. Seroka Komisyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen diyar kir ku armanca wan ya serdanê nîşandana piştevaniya domdar ya Yekîtiya Ewropa ji bo Ukraynayê ye. Sibe sisiye Sibatê wê li paytexta Ukrayna Kievê lûtkeya Yekîtiya Ewropa Ukrayna pêkwere. Şandeya Yekîtiya Ewropa ya ji 16 kesan pêk tê ji bo lûtkeyê li Kievê ye. Seroka Komisyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen têkildarî serdanê li ser hesabê xwe yê Twitterê daxuyaniyek da û got. Em bi hev re li virin ku bi xurtî nîşan bidin Yekîtiya Ewropa weke her tim li cem Ukraynayê ye. Von der Leyen diyar kir ku Yekîtiya Ewropa piştgiriyê dide Ukrayna û dixwaze hevkariya welêt kûrtir bike. Nûnerê bilind ê têkiliyên derve û polîtîkayên ewlekariyê yê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell jî li Kievê peyamek da û got. Em ê piştgiriya Ukrayna ji bo serketina şer û avakirina welêt bidomînin. Borrell ragihand ku ji destpêka şer ve alîkariya Yekîtiya Ewropayê ya ji bo Ukraynayê gihaştiye 5 milyar euroyî. Di lûtkeya Yekîtiya Ewropa Ukraynayê de tê çaverêkirin ku perspektîva endamtiya Yekîtiya Ewropayê ya welêt û her wiha piştgiriya bo welat bên qaşkirin. Her wiha tevî rakirina bendên bazirganiyê tê payîn di lûtkeyê de mijarên wekî alîkariyên mirovî û leşkerî jî bêne rojevê. Serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê Charles Michel jî yek ji lîderên din yên Yekîtiyê ye ku li Kievê ye.
نایپایین کو سروکن دولت و حکومت ولات اندامن یکیتیه بشداری لوتکه ببن. اوکراینا د 23 حزیران 2022 ده 4 ماه پشتی دست پیکرنا شهر ستاتویا نامزد یکیتیا اروپایی ورگرد. لبلت ده چاوره کرن کو ولات دمک کرد نبه اندام یکیتیه. یکیتیا اروپا کو ستاتویا نامزدیه دا اوکراینایه دست پیکرنا مذاکره جبو اندامتیا محتمل به 7 شرطان و گریدا. دناوا وان شرط و مرجان ده تیکوشینال دجی گندلیه رفورما هلبجارتنا اندامین دازگه دستورا بنگهین هیا. ده داخویانیا کمیسیونا یکیتیا اروپای ده هات دیار کرن که اوکراینا پیشکتنک به دست خستیه لیج با دست پیکرنا مذاکریان هریزو دنیوی دویمین آسالا 2023 ده پیشنیارک فرمیته داین. برپرسکی پای بلندی کمیسیونه گات مدید کو دینامیک رفورم هیا لهینگل کار هیا کو ورکرن. ارتشا چینی ل دردورا گراوات تایوان تی او دچه وزارت پاراسن یا تایوان راگاند کو شویدن حتی ایرو ساعتین سحار چین ل دردورا گراوی را نوستیایه وزارت گوت 23 هزین هوایی او 4 کشتین شر ل دردورا گراوی هاتنه دیتن. چین پولیتیکای خواه یا ترساندنا تایوان ده دومینه. ارتشا چینه تفگره خواه لدردورا گراوه زیده کریه. وزارت پاراسنیا تایوان لسر مجار داخویان یک دا. وزارت دیارکر گوسه بالافرین شر دوره دریای تیپا Y8 ACW استخبارات الکترونیک آجوره Y8 ELINT و کجه هبون. دوره هوایی به تیپا 500 هات قید کرن گو بالافرین هشیاریه ینزو و درون لشکریه تیپا بیکزه 005 جی هبون. هات راگاندن گو افهز خطا سینور دیارکری یا نابره هر دو آلیان ده درباس کرنه. دی داخویانی ده هات دیار کرن گو 23 بالافرین لشکری و 4 کشتین شهر ین لدردورا گرابه هاتن تثبیت کرن با امورین شوپاندنا الکترونیک بالافرین دوره کشتی و پرگالین موشکی ین بجاهی هاتن شوپاندن. فرین و دوره کشتیه پشتی گو سروک نو یه کومارا چک پتر پاول پیوندی یک تلیفونی لگل سروکا تایوانه سای اینگوین کری بکات. بکینه به حنجتا گو پرنسیپا یک چینه بن پیدکه و بدرو اشارت به هزن جدا خواز ین گو سرخبونا تایوانه ده پارزن دا جیوینا گوکی دسوردانا کاروبار نافخوی بناف کر پروتستو کر. وزارت پاراسنیا تایوان جی دورا گاند بوگو لدردورا گراوه 34 بالافرین لشکریین چینه و 9 کشتین شهر هاتن دیتن. Very proud of our delegation and when you hear as you will be hearing from them in the course of our پشتی سردان سروکا ملسانونران آ دولت نیکبوی نانسی پولیسی دی تباخ 2022 ده چینه تطبیقات لشکری ین لدردورا گراوه زیده کربو. گلک جاران بالافرین چینه خطا سینور نابره هر دو آلیان ده درباس کرن. پکینه گراوه وکی بشک جخاکا خود حسبینه تکزی لسر پرنسیبا چینه یک دکه و لدیجی دانینا تکلین دیپلوماتیک ین سربخوا ین تایوان بدولت جیهان رایه. لگوری چینه دوی تکلین دیپلوماتیک ین به تایوان را بین قد کرن. بلیم به روشال ایران و روشتاد کردستانی دوام بکن لإیرانیش یک حتی 11 سبات وک سالوگر شورشا 1979 تی پیروز کرن لی سال به سرهلدانا جن جیان آزادی را ولاتی پیاما کو اف دستهات دماوی قدیای ددن پشتوانی جبو سرهلدانی یا لدروی ولات دوام دیگه. هر سال کۆمارە ئیسلامیە ئیرانی ji yek heta 11 Sibatê weke salvegera serkeftena şoreşa 1979 ku weke şoreşa İslamî pênase dike bibîrtîne. Salvegera îsal hem wextî mezintirîn û berfirehtirîn pêla xwepêşandanan di nava 44 salên desthilata Komara İslamî de ye.
Duh roja yekemîn ya destpêkirina salvegerê de li bajarê Abdanan ê parêzgeha îlamê ciwan careke din daketin kolanan û duruşmeyên li dijî desthilatdariyê gotin. Ciwanên Kurd ên li Abdanan li meydana bajêr peykereke yê besîcê şewitandin û bi temamî xirab kirin. Saetên şevê li Tebrizê jî küleyeke ya ragihandinê ku ji aliyê qenaleke fermiya dewletê ve dihate karanîn ji aliyê ciwanan ve hate şewitandin. Her wiha li gel dewambûna xwepêşandanan, girtin ravandin û windakirinên ji aliyê hêzên dewleta Îranê ve jî didomin. Duh bi dehan kes li bajarên cuda yên Rojhilatî Kurdistanê û Îranê hatin binçavkirin. Li bajarê Ciwanrûyê Rojhilatî Kurdistanê ji bo sê xwepêşandêrên bi navê Erşiya Berzîn, Kiyanuş Ezemî û Parsa Keremî bi giştî 58 meh cezayê girtîgehê û di sid û 22 qamçe lê hatin birîn. De çarçoveya nerazîbûnên li dijî girtin û sexta li ser beşên cuda cuda yên civakê, duh sindîqeya azadiya karkeran girtin, cezakirin û derxistina hejmareka mamosteyên li Rojhilatî Kurdistanê û Îranê şermezar kirin. Her wiha destnîşan kirin ku Wezareta Perwerdeyê bi şêwayên cuda cuda zextên li ser mamosteyan zêde kirin. De daxuyaniyê de hat ragihandin ku divê zexit were bidawîkirin û wiha hat gotin. Ji bo çareserkirina beşekî biçûkiyê krîza darayî û kêmkirina qeyranên kombûyî tu pêngaveke biçûk jî navêje. Tenê tişta ku di xema wê de ye talankirina malên welat e. Li ser asta derveyî welat jî piştgiriya ji bo serhildana jin jiyan azadî her ku diçe zêdetir dibe. Duh bi nameyekê 407 kesan ku hejmareke kesên ku xelata Nobilê girtine jî nav dabûn bang li civaka navneteweyî kirin ku ji bo parastina xwepêşandêrên Îranê bi her awayî hewil bidin. Xwepêşandanên ku ji meha îlona 2022 ve dewamin qedera Komara İslamî di 45 sal vegera wê de vegerandin pêvajoya berbidawî hatinê. Komisyona Yekîtiya Avrupayê ji bo pêşîgirtina li koçberiya qaçax planeke ji 4 xalan pêk tê ragihand di nava tedbîran de şandina balafirên bê miroviyên li ser sinûrê Tirkiye Bulgaristan û her wiha zêdekirina hebûna Frontexê jî cih digire. Seroka Komisyona Yekîtiya Avrupayê Ursula von der Leyen beriya lûtkeya taybeta Yekîtiya Avrupayê ji bo koçberiyê planeke ji 4 xalan pêk tê pêşkeşî Parlamenta Avrupayê kir. Von der Leyen da axaftina xwe ya pêşkeşiyê de balkişand li ser pêwîstiya zêdetir ewlekirina sînorên derve yên Yekîtiya Avrupayê û xirtkirina hevkariya bi welatên siyemîn re ji bo pêşîgirtina li koçberiya qaçax. Seroka Komisyona Yekîtiya Avrupayê îşaret bi tedbîrên ku li ser sînorê Tirkiye ji bo pêşîgirtina li koçberiya qaçax bêgirtin kir û wiha got. Sînorên Bulgaristan, Tirkiye bi tedbîrên wekî balafirên bê mirov û zêdekirina hebûna Ajansa Ewlekariya Sînoriya Paravê ya Yekîtiya Avrupayê pêkane. Ursula von der Leyen anî ziman ku koçberiya qaçax li ser deryaya Spî gelek caran dibe sedema windakirina jiyanê û eftiştanî ziman. Divê em di koordînasyona xebatên lêgerîn û rizgarkirinê de piştgiriyê bitin welatên endam û hevkarên xwe yên li Bakurê Efrîqiya. Seroka Komisyona Avrupayê destnîşan kir ku divê têkoşîna li dijî qaçaxçiyên mirovan jî bê xurtkirin. Von der Leyen balkişand ku divê Yekîtiya Avrupayê vegerê zêde bike û destnîşan kir ku her sal li welatên Yekîtiya Avrupayê nêzî 300,000 biryarên vegerê têne girtin, lê tenê 70,000 ji wan dikarin bêne cibcîkirin. Seroka Komisyonê diyar kir ku biryara dersînorkirinê ya ku li welatekî Yekîtiya Avrupayê hatiye dayîn divê li hemû welatên endam derbazdar be û got eger kesê ku dixwaze penaberiya wî li Îtalya hat redkirin, were Fransayê dikare ji wî yan wê re were şandin. Sîstema agahiyê ya Schengenê ya ku êdmaha adarê de bê tetbîq kirin, wê vê bike. Serokên dewlet û hikûmetên Yekîtiya Avrupayê wê nehê sibatê dilûtkeya taybet a derbarê koçberan de bicivin.
اورسولا فوندرلاین جی ادعا دکه که و پیلانا و یا جی 4 خالان پکته چارەسەریە هەری باش بە. پاکتا کۆچبەری و پەنابەریە یا ئیلۆنا 2020 ژالیە کۆمیسیۆنەیەکی تیا ئەوروپای و هات پێشکەشکردن کو تێدا باشکردنا پێواژۆیان پەنابەریە و پارڤەکردنا عادلانە ji ber nerazîbûnên welatên endam nekarîwere bi cih anîn. Berên û çên me bi dawî bûn her şad û bextewar bin.